Kuri ubu abatuye isi bahanze amaso muri Ukraine bacungira hafi uko ibitero byagabwe n'Uburusiya kuri iki gihugu biriho bijya mbere. Umunsi wa 11 w'intambara urasa nk'uwatanze icyizere ko inzira y'ibiganiro bishoboka. Uburusiya bwatangiye kugaragaza ubushake bwo kuba bwagirana ibiganiro bigamije kugabanya impfu z'abaturage ndetse no guhagarika intambara muri Ukraine. Uretse kuba Uburusiya bwifuza gutanga agahenge noneho abaturage bagahungira mu bice bitarimo imirwano, Uburusiya bwatangaje ko bushobora kuba bwakwiga ku gikorwa cyo guhagarika burundu igikorwa cy'intambara, ariko ibi bigakorwa Ukraine iramutse ishize mu ngiro ibintu bigera kuri bine iki gihugu cy'Uburusiya cyifuza. Ibyo bintu ni ibihe? Ese Ukraine ibivugaho iki? Niba utariyandikisha kuri uru rubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye, wakora subscribe noneho ugakanda ku izina ry'uru rubuga General Knowledge Channel riri mu ibara ry'ubururu ritangijwe na hashtag riherereye munsi y'iyi video, ubundi ukareba ibindi biganiro byatambutse. Muri studio za General Knowledge Channel muri kumwe nanjye Joachim. Umunsi wa 11 w'intambara yatangijwe n'Uburusiya kuri Ukraine waranzwe n'ubusabe bwahawe leta ya Ukraine buturutse mu butegetsi bw'Uburusiya. Uburusiya bwemeye gutanga agahenge bugahagarika ibitero muri Ukraine kugira ngo abaturage babashe guhunga. Ariko ibi bigashyirwa mu bikorwa ari uko abaturage ba Ukraine bemerewe guhungira mu bihugu by'Uburusiya ndetse na Belarus gusa. Ibi leta ya Ukraine yabihakanye yivuye inyuma, ivuga ko abaturage bakwemererwa gusa guhungira mu duce tw'iki gihugu tutaragerwamo n'intambara. Nk'uko tubisoma mu kinyamakuru cyandikirwa mu Bwongereza Reuters, ahagana ku munsi wa 12 w'intambara, nyuma gato y'icyifuzo cyo kuba iki gihugu cy'Uburusiya cyareka abaturage bagahunga, iki gihugu cyashize ahagaragara ibyifuzo bigera kuri bine cyifuza ko Ukraine yashyira mu ngiro, bityo kigahagarika ibitero burundu. Icya mbere, leta y'Uburusiya irasaba Ukraine guhagarika bidasubirwaho ibikorwa byose by'igisirikare. Icya kabiri, Ukraine igahindura itegeko nshinga ryayo igenderaho, bityo bigatanga ukutavogerwa k'uduce tumwe na tumwe tw'iki gihugu. Icya gatatu, kwemera burundu Crimea nk'agace k'Uburusiya. Icya kane, kwemera repubulika nshya z'uduce twiyomoye kuri Ukraine ari two Donetsk na Luhansk tukemerwa nka leta zigenga. Umuvugizi w'igihugu cy'Uburusiya Dmitry Peskov yakomeje atangaza ko nta kindi leta ye yifuza kuri Ukraine. Leta ya Ukraine ntacyo yigeze itangaza kuri ubu busabe bw'iki gihugu cy'Uburusiya. Mu gihe ibi Uburusiya bwasabye bitakwemerwa n'igihugu cya Ukraine, igihugu cy'Uburusiya kigaragaza ko kidateze guhagarika ibikorwa bya gisirikare. Impunzi nyinshi zikomeje kwambuka umupaka uhuza igihugu cya Ukraine n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'iki gihugu ari byo Pologne, Romania, Slovakia na Hongria. Umubare mukeya w'impunzi niwo urimo guhungira mu gihugu cy'Uburusiya no muri Belarus, igihugu cy'inshuti y'Uburusiya. Umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi HCR uravuga ko abakuwe mu byabo n'ibitero by'Uburusiya bari mu gihugu imbere barenga 1 miliyoni, nubwo ngo umubare wabo ugoye kumenyekana wose. Ni iyihe mpamvu Uburusiya bwifuza ko impunzi z'abanya-Ukraine zihunga zigana mu Burusiya cyangwa muri Belarus? Abahanga mu by'imibanire y'ibihugu bakurikiranira hafi iyi ntambara bavuga ko Uburusiya bufite intego yo guhirika ubutegetsi buriho muri iki gihe, noneho bugashyiraho ubutegetsi bushya bwiganjemo abaturage ba Ukraine bafite inkomoko y'Uburusiya ndetse banavuga Ikirusiya. Ibi byumvikanisha neza impamvu Uburusiya bwifuza ko impunzi zakwerekeza muri iki gihugu aho kujya mu bice iki gihugu kidafitemo ukuboko. Mu gihe impunzi nyinshi zahunga zigana mu Burusiya cyangwa muri Belarus, byafasha neza leta y'Uburusiya gushyiraho leta nshya igomba
gushyigikira imishinga yayo, cyane cyane mu mushinga wayo w'ibanze wo kwanga ko ibihugu byose byegereye iki gihugu byakwigarurirwa na NATO cyangwa bikisanga mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwakoze gukurikirana ibiganiro bya General Channel, ntimwibagirwe gukora subscribe na share. Tuwifurije amahoro n'imigisha mu byo mukora byose.